ngibawa iinkolodo zami kubomrharibo angifuni ukubagijimisa nge-speak house so abalethi iinto zami ngesihle kumnandi nangenzela bona abangenzela ulutho kade khulu ngiba basukela unyaka opheleleyo ukuthi balethe iinto zami ezitangamfonela wangidrobhela ifoni wangenzani wangidrobha efonini ukuthi batsho ngingasamfonela iinto zami ngizakuthiwa lapha ngazifundira khona abakwazi ukungiphendula ngendlela ebafuna ngayo ekubeni bona ngibenzele even nokungihlabisa zakhe bangihlabise bakhohlakele unozondi ngibawa i-8 PS ame ngamthengela wona ngequdeli kaledi yayibawa before ngolosihlanu uselina aphume endabeni zami afuna indoda endre umani udla iinto zami ezabo yakwakhari naye ngiyazibanga ngoba kwakhari ngakhuba mina umakoti umakahlanhle metlibheke ukolodi ngikhipha zomnyanyana kayekhabe ngamphekisa ngazo naye ngiyambawa ngiyamfonela ungidrobhile efonini ngiba baletha iinto zami before ngolosihlanu ngiyakhamba ngeveri nakwasesi kunomnyanya angifuna ukudinwa ni ngiyathokoza uma ivaletha abovasi uyabazi waboleka 8 ngamnikela 8 nakuthatha ufani ngiyababawa kumakamesi e-engine